Pozdrav svima, dobrodošli u prvi Gligora vlog. Danas učimo kako rezati sir. Ako ste kupili cijeli kolut sira, najbolje ga narezati prvo na polovicu, a onda kasnije te komade rezati dalje. Narežemo trokut otprilike debljine 4 do 5 cm. Isto od sredine krenemo. I polako režemo, tako da pokušamo dobiti što pravilniji oblik. Naravno, ako je riječ o tvrdom siru, to će ići malo teže, a mekši sirevi polutvrdi idu puno lakše. Znači, otkinemo etiketu i dobijemo jedan trokut sira, kojeg ćemo kasnije odrezati na kriškice, ili što bi mi rekli po domaći fetice, ili landice. Možemo koru isto jesti, ali preporučamo u svakom slučaju da se kora prije toga ostruga, odnosno da uklonimo ovaj površinski dio, kako bi jednostavno uklonili nekakve površinske nečistoće sa kore sira. Znači, prirodno je da na kori sira uvijek postoje ostaci plijesni i jednostavno to ne znači da se sir pokvario, nego to je sastavni dio zrenja sira. To je znak da je kora prirodna, da nema nekakvih supstanci koje sprečavaju rast plijesni. Znači, tu plijesan i ostalu prašinu jednostavno ostružemo. Ovaj recimo dio gdje etiketa možemo malo otkinuti. I kad smo dobili ovakav trokut sira, sad ga možemo nastaviti rezati. Znači, kad režemo, onda otprilike te kriškice su oko, pa ajmo reći, oko 5 mm, više manje. Znači, ovo sad možemo kompletno jesti, s obzirom da smo površinski dio kore ostrugali. Ovaj dio uz koru sira će uvijek biti tvrđi, uvijek će biti malo sušlji, malo manje ukusniji, a ovaj dio prema unutrašnjosti sira, prema sredini sira će biti malo sočniji. Kod starijih sireva se može dogoditi da prilikom rezanja jednostavno vrh se odlomi ili pukne, na primjer, jer jednostavno stariji sirevi imaju tendenciju da pucaju. Ako je problem stvarno narezati stari sir, onda ga nećemo rezati ovako na kriške, nego najbolje ga je onda rezati ili na nekakve kockice ili odlomiti dio po dio sira. Za te stvari postoje alati koji isto tako možete nabaviti u Gligorač i Deli trgovinama, poput ovog malog nožića, i onda možete jednostavno odlomiti komade. I tako odlomljene komade možete servirati. Ako ste kupili sir koji je vakuumiran, znači procedura je isto slična. Krenemo sa kraja i jednostavno mora biti oštar nož, naravno, uvijek, jer mora probiti lijepo ovaj vakuum i odrežemo ovu prvu landicu sira, ovako, eto. Sad kad smo odrezali ovu prvu landicu sira, jednostavno nju maknemo. Znači, sad sir možemo izvaditi vani. Znači, sir vadimo van, režemo ga i možemo ga kasnije, kad odrežemo, vratiti nazad u vakuum, poklopimo tu vakuum i stavimo ga u frižider. Recimo, ovo je dobro ako ćemo ga relativno brzo konzumirati iza stavljanja u vakuum, ali ako jedno vrijeme nećemo, onda je možda bolje uzeti ovaj komad sira i staviti ga u prijanjajuću foliju. Znači, u prijanjajuću prozirnu foliju. Dobro ga omotati unutra i staviti u frižider. I tako sir može izdržati bez problema 20-ak dana. Ako se malo i pojavi plijesan, isto tako plijesan očistimo i nastavimo konzumirati sir. Bitno isto tako reći, znači, ako je plijesan tu, ista stvar koji sa korom. Očistimo, ostružemo malo plijesan s nožem, recimo da tu plijesan ga ostružemo i sir konzumiramo. Znači, to što je sir pljesniv ne znači da je pokvaren, naprotiv. I vrlo važno je, prije nego što krenete rezati sir, da ga izvadite iz frižidera i ostavite na sobnoj temperaturi 20 minuta ili pola sata, još bolje. To radimo kako bi sir bilo što lakše narezati, jer će biti mekši, ali isto tako kako bi se na sobnoj temperaturi razvila njegova puna aroma. Je to ok? Nadam se da ste sad naučili kako lakše rezati sir
i da ćete ga moći isto tako i više jest. Pozdrav!